Kubor nakaslem jong nongsan Hima. Ki pulit jong kathanat mau karwat haka hendu tarik jemang arja arpusau. Kila pentikna babarok laingot ki beriu ki bala syakam halor kajing suba don keti haka jing Pynïap dusman. Ya uwei urang ba obala tip kerteng kum upun skemlang lingkoi arpunyo snam. Naka Nongbah Marshillong lai kilometer na mau karwat ha Southwest Khasi Hills District. Kidei ki bala Kyrni haka jing di Drok. Kini ki beriu ki bala syakam no dangshan haki pulit ki kentup yu upol Andrew lakyang arpusau snam naka mau karwat. Michael Wanyang na kasnong Marshillong, but uriki Paul Snaitang na kasnong Nonglang kibahap hapo ka Southwest Khasi Hills District. Laban kedaw hang ni bahaka artarik uyayong arja arpusaw, kipaj ba nongshong shnong kilalap ya kamet yap jong upens kamlang lingkhoy, kabadane kidak mong na kibenta jong urandang, kakti kamon, but kiwede kibenta jong kamet, nakawe kajaka hajan kapenthor kaba hariap thaulong, kabahap hakasnong mau karwan, but kabadeiru kalenti ban lech hasnong Marshillong. Habakran ha unong ay kubor, kipulit kathanat mau karwat kila yathu, babarok laingut kini kibriyo kide kiba Kyrni di Drok, bat kila syakam tengru ha kipulit halor ki kamtu kam thiem jongki.